Bawngkawn Bethel Kohhran Chanchin Bawngkawn Bethel Kohhran hi January ninga sangni som pathum inrin ni khan Bawngkawn Kohhran atangin branch church in a indanga November ni somthum sangni som pathuma Kohhran puitlinga hlan kayani Bawngkawn Kohhran committee chuan Bawngkawn lunglei road lama Kohhran indantir dan tur ngai tu in adok branch church committee arwata chungte chu chairman upasi biak sanga Vice Chairman Upa Chaldaya, Secretary Tual Upa Vilal Thantlinga, Assistant Secretary Pupisi Liankunga, Treasurer Upa Chongkhu Machongthu, Finance Secretary Pu Sangthua Makolni, Committee Member Te, Upa F. Frank Lura, Upa Lalnun Tluanga, Pu Lal Dikmoya, Ubi Zau Mangaya, Pu Lal Chuan Oma, Pu Ar Thanthuama, Pu HVL Rema, Pu Ke Rauzam Liana, Pu Jerusalem Thara, Pu F Zauthan Sanga, Pu F Dausanga, Pu Si Lalshiat Puya, Ex Officio, Reverend H Chinzapau, Reverend Remlal Faka, Reverend V Lalfak Zuala, Upa Rautluanga, Upa HS Ngur Chuan Kima, Upa V Lalsiam Tharate Annia. Anni hian Kohhran indan na turin thei top an chua biak in sakdan tur ngai tu in an trul hle adok branch church committee hi voi kwa meeting ko ani a thut nufual hi trumnga an nei man ani Kohhran ming lo pian chua dan adok branch church committee voi kwa na November ni ruksang ni som pahnia nei chuan Kohhran ming tur chungchang angai tu a Rotna pahni matangin Genesis bung somthum pangana thupui Bethela pathianin Jacob amal asom ti bechana rot Bawngkawn Bethel Kohhran ti chu pom anita ani Branch Church ale Kohhran puitlinga Bawngkawn Pastor Bial Standing Committee ruam man na in January ninga sangni som pathuma Bawngkawn Bethel Branch Church le biak in honna pokrem man ani a Reverend PC Pachunga Bawngkawn Bial tu pastorin ahong ani Bawngkawn Kohhran Committee chuan Bawngkawn Bethel Branch Church Viltur hian Upa H Lal Nunne Male Upa H Lal Thamona te arwat zuya anni ho hian Branch Church enkol zui ani Branch Church Roy tu te Chairman Upa H Lal Nunnema, Vice Chairman Reverend H Chinzapau, Secretary Upa Chaldaya, Assistant Secretary Puar Thanthuama, Treasurer Upa H Lal Thamuana, Finance Secretary Pu Lal Chuan Oma, Committee Member Te Upa F Frank Lura, Upa Lal Nuntluanga, Pu Thanzava, Pu Ke Rauzam Liana, Pu F Dausanga, Ubi Zau Mangaya, Pu F Zauthan Sanga, Pu H Rangzava, Pu Sangthua Makolni, Pu PC Liankunga, Pu Jerusalem Thara, Pu HVL Rema, Ex Officio, Reverend G Chunthuama Bial tu Pastor, Pro Pastor C Lalrem Zuala, Pu Sangthua Makolni hi Branch Church Committee masaber chuan tual chung sum treasurer arwat ani Aizol Mar Presbytery in Khompuin arel angin ni somthum November sangni som pathuma Presbytery Moderator Reverend Van Soman Kohhran puitlinga langkai ta ani Kohhran upa le tual upa thlan na masaber Aizol Mar Presbytery in Khompuin Kohhran upa panga thlan aphal angin January ninga sangni som palia Kohhran upa thlan na masaber nei ani a heng mi te hi thlan tlin anni upa lal nun tluanga apa kim tuala Pu lal chuan oma apa rauza malait upa chaldaya apa lian no la leit Bawngkawn Pastor Bial in Khompuin tual upa panga thlan aphal angin ni som pasari ogas sangni som palia tual upa thlan ani a Pu kelal rin oma Pu bizo mangaya Pu F lal eng tluanga Pu PC Liankunga Langval lalbiak lianate thlantlin anni
Pastor bial indan Synod inkhom pui voisom kwa pahni na kumsang ni som panga a nei chuan Bawngkawn Pastor bial atangin Bawngkawn Bethel Pastor bial asiam thara nikwa January sang ni som paruka special bial inkhom pui nei ni in hemi atang hian Bawngkawn Bethel Pastor bial aloding ta a he bial thara hian Bawngkawn Bethel Kohhran Bawngkawn Marveng Kohhran le Bawngkawn East Kohhran te an ani bial thara Pastor Masaber Reverend Vanlal Muan Puyakhiang te hi nisom January sang ni som paruka Reverend H. Remthangan ada nget ani tundin huna chuan Pastor Pali kan lo shon ve ta a chung te chu Reverend G. Chuntruama Bawngkawn bial kumsang ni som pathum atanga sang ni som panga Reverend Vanlal Muan Puyakhiang te kumsang ni som paruk atanga sang ni som ni Reverend Dr. Lalmatsuana kumsang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni pali Reverend C. Lalung Muana tundin huna bial tu pastor ni mekte anni kumsang ni som ni panga a Kohhran committee te Reverend C. Lalung Muana bial tu pastor Reverend Dr. Lalmatsuana upa chaldaya upa lalnuntuanga upa lalchuan oma upa lalbiak liana upa PC lian kunga upa ke lalrin oma upa bizo mangaya upa H Frangzova upa zauthan sanga tual upa si lalmangzova tual upa ke vanlal ringa Kohhran committee member chatuan rampan to te Reverend H Chin Zapau thi ni January ni som ni sang ni som pariat vui tu Reverend Lalzui Thanga upa E Frang Lura thi ni February ni som pasari sang ni som ni pakhat vui tu upa H Lian Sailova Kohhran din huntlang pui minister pahni Kohhran upa pakua PM upa pahni le tual upa pahni an ommeka Kohhran chungkwa hi chungkwa zani somthum pathum an ni a Kohhran member zongzong mi sangkhat somnga panga mipa zanga somni parukle meichia zanga somruk pali an ommek ani Bawngkawn Bethel Kohhran hi Kohhran nau pangtak ni ma se Mizoram Presbyterian Kohhran rongbol na sang-sanga phakang tokin ke apen thrina Kohhran mipui te po in pathian rongbol na chi sang-sanga in lungrual takin an thok ho thrina ni kumsang ni som ni pakhat Synod in khom puin khopui Kohhran lian zok ten thingtlang lam Kohhran harsa zok te chomdol tura ati chu bo zuin sabual tlang Kohhran biak in sakmek ani a kumsang ni som ni panga kumtop lama hontura ruaman ani biak in Chanchin Bawngkawn Bethel Kohhran biak in hi kumsang ni som pahnia saktran ani a mimal chen na inding sa chu thiat lovin sakzom ani a awang fit somthum le adung fit somli paruka sakzo ani vestry anei lova gallery ero anei thung in hnuai lama floor ni lian vaklo a ombok kumsang ni som pathuma biak in sir chimchak lampang hi fit som pahnia zau ani a ban pathum phun bel ani kumsang ni som palia asir le lampanga biak in dung tluan hian fit som panga azau bel ani a heiba ka hian abanding to sa pariat chu thlop that ani bok tichuan biak in zau zong chu awang fit somnga paruk adung fit somli paruk anita ani Kohhran meiche Chanchin Kohhran meichia te hi January ninga sang ni som pathum Kohhran indan ni khan dingtran ve ngala hruai tu te hi indan na Kohhran in arwat chuate anni chairman P Chandami vice chairman P Lalming Liani secretary P H Lalming Liani assistant secretary P L Lalian Moi treasurer P Zoram Moi finance secretary PC Laltheng Liani committee member te PR Lian Thang Pui
pi haukung pui pi ngai vungi pi darzi ki pi ke lunchungi pi arwanal chuani pi lalram hluni pi ke lal duomi pi zaunun sangi pi h lal mangai ex officio Reverend G Chun Truama bial tu pastor Kohhran representative upalal nun nema nisom ni pasari thani sang ni som pathuma committee chuan heng mi pali te hi aruat bela Kohhran committee in apompui ani pakhat na pi vanram moi pani na pi lal rin thari pathum na pi lal thatlingi pali na pi vanal vuani nisari January sang ni som pathum thotan ni daruk le chan ve a committee masaber anneya niriat January sang ni som pathum thole ni daruk le achan ve a Kohhran meiche in khom masaber annei ngal bok ani Kohhran meichia te hian an din tira missionary pahni an choma group lia intrenin agape bu somruk paruk anla ani Christian chung kolama po tan lak ngal ni in anin chiar dana chung kwa za som sari pali anni a member zan hi som ngale pariat anni ni tin chung in khom nei theizat chung ko za som thum pali za zela som sari pasari point bial pakhat ani a nei theilo chung ko somli an ombok bial sang sanga intrenin mani bial theu fang chuakin chung in khom nei theilo te tlo chuakin chung in khom an nei ngei theina turin tran an la a chung in khom an man pui thin bok ani Kohhran tan an tangka in thanem an ngai hle a pangpar committee te dinin biak in le a chevel cheimoi na an thok thin central le biala tanga ti tur omte an len chuak theizela Kohhran meicheni hlim takin an mang thina hemi huna hian an member kumsom sari tlingto te hna choi moina thilpek an hlan thina ni kum sang ni som ni panga chuan Kohhran meichia te hi member zathum somriat le pali lai an nita a missionary som chomin mangai na ina nau pang pali an choma bu fai tram hi in tinin an tram veka ni tin chung in khom mang thei za zela som kwa point paruk ani to bok ani kum sang ni som ni panga tanga sang ni som ni pasari Kohhran meiche hruai tu te chu chairman pi lalram hluni vice chairman pi vanram moi secretary pi ke lal duomi assistant secretary pi vanzai moi treasurer pi vanal vuani finance secretary pi ke lal hlimpui committee member hi som pahni anoma ex officio Reverend C lalung muana bial tu pastor le Kohhran committee io upa lal biak lianate anni bu fai tham ziak tu hi pahni anoma pi lal thang pui le pi lal zar lianite anni Kohhran meichia te hi Kohhran peng poimo tak pakhat anni a Kohhran tan an thei top an chua thina an tangkai hle ani ni som pali January sang ni som pathum tho tran ni zana KTP asanga in khom na masaber nei ani a hei hi an din tran ni atan pom ani hruai tu masaber te chu leader tlangwal lal biak liana assistant leader tlangwal H lal ompuya secretary tlangwal zorem muana assistant secretary tlangwal rin chana cherput treasurer nularam tharmoi finance secretary nula Helen Zaunun moi committee member te tlangwal arlal thazova tlangwal lal nunpuya tlangwal jelal fakzuala ulal rel kima u silal mangzova tlangwal silal rin sanga uar lal rin puya tlangwal lal than sanga ulal rem tluanga sailo ulal ne liana nula lal hriat pui nula linda lal muan omi nula lal chuan moi nula PC lal rin sang pui nula Janet lal ruat zuali le nula lal moi pui te anni a ex officio member pathum omin Reverend G Chun Truama bial tu pastor pro pastor C lal rem zuala le Kohhran committee io upa H lal thamona te anni
KTP hi dintran tira member zani somli pakwa anni a group pani zosap hluya group le zosap thar grupa te anin thena branch committee ka ishuaina in subcommittee pathum din ani a heng program committee music and property committee le refreshment committee te hi din ani KTP hi Kohhran kutke ber ni in Kohhran thilti poimo le natlanga te theitop an chu athina Bethel biak in alodin theinan hian tha na satakin an tho bok ani kum sang ni som pathum march thla atangin KTP en kol turin Kohhran Chanchin bu chhuwa tran ani a aminga tan Bethel vua ani kum sang ni som pathuma editorial board te chu heng mi te hi anni editor Tlangval H lal ompuya joint editor Tlangval C lal rinsanga news editor te Tlangval R lal thazova Tlangval lal thansanga Tlangval Deni lal remruata circular manager Tlangval lal nunpuya OB in charge Tlangval Zaurem muana Chanchin bu hi tun thlengin an la chhuwa zel theya rongbol na poimo le tangkai tak alani zel ani Kohhran in tinin Chanchin bu an don theinan nasa takin ma an la a asem na an thok bok ani Zaipol rongbol na hi rongbol na poimo tak ani a Kohhran committee in Kohhran Zaipol KTP kuta ada angin kum sang ni som pathum khan Kohhran Zaipol mumal taka kalpui ngal ani a Kohhran Zaipol conductor masaber te chu conductor Tlangval rin chana cherput assistant conductor pusi lal mangzawale Tlangval lal nunpuya OB represent Tlangval H lal ompuya te anni a January ni som pasari sang ni som pathum ni nga ni zanda rukle achan ve khan avoi khatna atan Kohhran Zaipol ten la an zir ani Kohhran Zaipol te hian Kohhran ni poimo le hun puya te tun thlengin Zaipol an nei theya rongbol na nung takin an kalpui zel ani tundin huna member zathum somthum pathum omin missionary pasari an chom meka Christian thalai bu za pathum an labok ani kum sang ni somni panga KTP hruai tu te chu leader pulal hruai zela assistant leader puar lal rin puya secretary Tlangval ngu nun sanga assistant secretary pu vanal ruat sanga treasurer nulalal hriat puyi finance secretary nularam tharmoi ex officio pastor silal lungmuana bial tu pastor le Kohhran committee ayo upa PC lian ku ngate anni a committee member som pathum an ombok ani KTP te hian Kohhran kutke ni chungin Kohhran na tho ti puitling turin theitopin ma an la zel ani Bawngkawn Bethel Kohhran pawalai pol hi January ni som sang ni som pathum khan ading trana hruai tu masaber te chu chairman pu H Rangzova vice chairman pu lian chuma secretary pu PC lian kunga assistant secretary pu F Zothan sang ate anni a Kohhran pawalai pol te hian an din tir hian sum vongsang lo tura ti anni angin treasurer le finance secretary te an nei lova Kohhran tual chung sum atangin anin enkol na pek anni an din tir atangin Kohhran tan thahnem an ngai thin hle a natlang le Kohhran thilti sangsanga mahruai tu anni thin kartin ninga ni zana anma ni pual bik in khom na hun an manga thlatin trumkhat biak ina in khom na hun an mang thin bial sangsanga in then darin member an tlo chuak thina missionary pali an chom mek bok ani kum sang ni som ni panga Kohhran pawalai pol hruai tu te chu chairman pu jelal ro pianga vice chairman pu vanal chuanga secretary pu HC lal muan kima assistant secretary pu R vanlal neya treasurer pu lal rikhuma finance secretary pu David lal nunsanga committee member som pariat omin Kohhran committee IO upabi zo mangayate anni Kohhran pawalai pol te hi Kohhran tan an tangkai em ema Kohhran natlanga te
Christmas le kumthar vuak veta chetvel na sangsanga masuai tu le sul sutu ber anni. Bawngkawn Bethel Kohhran hian kumsom pahnih hmel lo hmu veta a. Heti chung hian kong sangsangin pathian kai hruaina an changa. Kohhran membara te pathian ram thilpek le tholom chi sangsanga te ma an son ve zela. Rongbol na nung tak nei turin theitop chuin ke an pen ve zelani.